teganyo mu matora ya Perezida wa Repubulika n'ay'abadepite ateganyijwe kuva ku ya 14 kugera ku ya 16 Nyakanga 2024. Ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yakiriye kandidatire 9. Izisuzumye isanga abakandida bujuje ibisabwa ari aba bakurikira: Kagame Paul watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi, Habineza Frank watanzwe n'ishyaka riharanira demokrasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, Mpayimana Philippe umukandida wigenga. Abakandida batujuje ibisabwa naba bakurikira: Manirareba Herman ntabwo yatanze ilisiti y'abantu 600 bemewe gutora bashyigikiye kandidatire ye. Hakizimana Innocent ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu karere ka Nyagatare na Gatsibo bari no ku ilisiti y'itora y'utwo turere. Mu karere ka Nyagatare, Gatsibo, Gisagara, Kirehe harimo inomero z'ikarita ndangamuntu z'abamushyigikiye, zimwe zitarizo, izindi zitabaho, n'izidahuye n'amazina y'abari ku ilisiti yatanze. Mu bamusinyiye hagaragayemo abantu bagaruka ku ilisiti irenze imwe, nyamara imikono yabo itandukanye. Hari abantu bagaragara ku ilisiti y'abamushyigikiye bemeza ko batigeze bamusinyira: Barafinda Sekikubo Fred kuri lisiti yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no ku ilisiti y'itora yatwo, ari two Nyabihu, Musanze, Nyagatare, Kirehe, Gakenke, Rubavu, Burera, Rutsiro, Bugesera, Ngororero, Gatsibo na Kayonza. Kuri izo lisiti hari ahari amazina gusa, nta nomero z'ikarita ndangamuntu ziriho. Hari ahari amazina n'inomero z'indangamuntu ariko nta mikono ya ba nyirazo iriho. Habimana Thomas kuri lisiti yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no ku ilisiti y'itora yatwo, ari two Nyaruguru, Nyamasheke, Bugesera, Kirehe na Rwamagana. Mu karere ka Nyaruguru, Nyamasheke, Bugesera, Gisagara, Rwamagana na Gatsibo yatanze inomero z'ikarita ndangamuntu z'abamushyigikiye zitabaho, n'izindi zidahuye n'amazina y'abari kuri lisiti. Hari kandi abantu bagaragara ku ilisiti y'abamushyigikiye bemeza ko batigeze bamusinyira: Rwigara Nshimiyimana Diane mu mwanya w'icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko, criminal record, yatanze kopi y'urubanza. Mu mwanya w'icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko gisabwa n'amabwiriza ya komisiyo, yatanze inyandiko yivuka.
kuri lisiti yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no kuri lisiti y'itora yatwo ari two Kamonyi, Gatsibo, Gasabo, Musanze, Nyagatare, Burera, Nyabihu na Kayonza. Muri lisiti z'abamushyigikiye mu turere twa Huye na Gisagara ikarita ndangamuntu zabo ntizibaho. Hagaragaye kandi zimwe mu nomero z'ikarita ndangamuntu zidahuye n'amazina yabo yanditseho kuri lisiti y'abamushyigikiye. Mbandaja ntiyasinyishije abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere 27 no ku lisiti y'itora yarwo. Yatanze ilisiti y'abamushyigikiye mu turere 3 twonyine ari natwo Gasabo, Bugesera na Kicukiro. Icyitonderwa, ibituzuye kuri lisiti y'abashyigikiye umukandida ntibishobora kuzuzwa nyuma y'itariki 30 z'ukwa gatanu 2024. Abakandida bifuza ibisobanuro by'inyongera bakwegera Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Ku mwanya w'abadepite, ilisiti y'abakandida batangwa n'imitwe ya politiki. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yakiriye imitwe ya politike 6. Yatanze amalisiti ntakuka y'abakandida bayo ariyo umuryango FPR Inkotanyi n'indi mitwe ya politiki bafatanyije ariyo PDC, PPC, PCR, PSP na UDPR. Ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL. Ishyaka riharanira demokrasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD. Ishyaka riharanira demokrasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda DGPR. Ishyaka ntangarugero muri demokrasi PDI. Ishyaka ry'imberakuri riharanira imibereho myiza PS imberakuri. Abakandida batanzwe n'imitwe ya politiki bemejwe by'agateganyo ku buryo bukurikira. Umuryango FPR Inkotanyi n'indi mitwe ya politiki bafatanyije batanze abakandida 80. Abujuje ibisabwa ni 77. Abatujuje ibisabwa ni 3. PL batanze abakandida batanzwe ni 54. Abujuje ibisabwa ni 39. Abatujuje ibisabwa ni 15. PSD abakandida batanzwe ni 59. Abujuje ibisabwa ni 52. Abatujuje ibisabwa ni 7. DGPR abakandida batanzwe ni 64. Abujuje ibisabwa ni 9. Abatujuje ibisabwa ni 55. PDI abakandida batanzwe ni 55. Abujuje ibisabwa ni 41. Abatujuje ibisabwa ni 14. PS imberakuri abakandida batanzwe ni 80. Abujuje ibisabwa ni 28. Abotujuje ibisabwa ni 52. Bose
abakandida batanzwe ni 392. Abatujuje ibisabwa ni 246. Abatujuje ibisabwa ni 146. Abakandida bigenga. Komisiyo y'igihugu y'amatora yakiriye abakandida bigenga 27 ku mwanya w'abadepite. Uwujuje ibisabwa ni Sengiyumva Janvier. Abatujuje ibisabwa ni 26. Abatujuje ibyangombwa biherekeza kandidatire, muri abo harimo abatujuje ibyangombwa biherekeza kandidatire. Bose ntibujuje ibisabwa kuri listi y'abashyigikiye kandidatire zabo. Abakandida depite batorerwa mu byiciro byihariye. Abakandida batorerwa abadepite batorwamo abadepite 24 b'abagore. Komisiyo y'igihugu y'amatora yakiriye kandidatire 200 z'abakandida b'abagore zemejwe by'agateganyo ku buryo bukurikira. Intara y'Amajyaruguru, kandidatire zakiriwe ni 33. Abujuje ibisabwa ni 30. Abatujuje ibisabwa ni 3. Intara y'Amajyepfo, kandidatire zakiriwe ni 60. Abujuje ibisabwa ni 56. Abatujuje ibisabwa ni 4. Intara y'Iburasirazuba, kandidatire zakiriwe ni 46. Abujuje ibisabwa ni 42. Abatujuje ibisabwa ni 4. Intara y'Uburengerazuba, kandidatire zakiriwe ni 44. Abujuje ibisabwa ni 39. Abatujuje ibisabwa ni 5. Umujyi wa Kigali, kandidatire zakiriwe ni 17. Abujuje ibisabwa ni 14. Abatujuje ibisabwa ni 3. Bose kandidatire zakiriwe ni 200. Abujuje ibisabwa 181. Abatujuje ibisabwa 19. Abakandida depite b'urubyiruko. Komisiyo y'igihugu y'amatora yakiriye kandidatire 34 z'abakandida depite b'urubyiruko zemejwe by'agateganyo ku buryo bukurikira. Kandidatire zakiriwe 34. Abujuje ibisabwa 23. Abatujuje ibisabwa 11. Abakandida depite ku cyiciro cy'abantu bafite ubumuga. Komisiyo y'igihugu y'amatora yakiriye kandidatire 13 z'abantu bafite ubumuga zemejwe by'agateganyo ku